أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam kala ka wawɗon men heɗade ka radio meɗen facebook lawol kisallo e adna allah on fou musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo allah waɗu en fou meɗen hara koye jeeyaɓe yimɓe aljanna. Haray miɗo inna ɗo ko saɗi ko tooli musidɓe meɗen yiɗuɓe hoore mum yiɗanɓe hoore muɗum kadi ɓe Allah subhanahu wa ta'ala on noddi e nder nde hitande ɗo finotoyagol ka suudu Allah hormartendu ɗum ko makkatal mukarrama. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala fokkituɓɓen fappu yalla naɓɓe hoore jam moƴƴere. Mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala jaɓanaɓe hajju maɓɓe on e umra maɓɓe on hewtintinaɓe ka ɓeygureji maɓɓe kadi hoore jam moƴƴere. Kala ɓe tawata heɓari taw visa ji ɗin yo Allah newnu foppu heɓa visa ji ɗin ya rabbal alamin. Musidɓe julɓe tedduɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ballighu anni walaw aya. Yottinane hay si tawi ko yeru embere aya goto. Mi andintina ɗo mi andintina musidɓe an julɓe tedduɓe ɓen ko honno umra waɗirte. Haray si on tigi hewtoyi hajju no mari façon ji tati. No wodi ko wiyete attamattu, no wodi ko wiyete al-iqran ma al-qiran, ma no wodi ko wiyete al-ifrad. Jon non naɗin no wonɗe yewde fimo hande ko soɓɓudu woturu pet wonɗe yewde ene ko honno umra waɗirte. Ɓay kala nato yeyɗo makka ko natirta ko umra, siko madina kadi iwruɗa ko fuɗɗoroyta ko umra. Jon non en bref haranaka juutingol ko honno umra waɗirte. Umra ko tugale tati pet woni ko mari, hajju ko tugale nayi woni ko mari. Jon non adu en natande ɗen ɗon no waɗɗi neɗɗo faalaɗo yahude tottoygol umra e hajju laɓɓinagol. Ko honno laɓɓinorta ko ittugol peɗali ɗin, itta leeɓi ley nolki ɗin, itta leeɓi ley wuddu, femba sunsunkoji ɗin ha moƴƴa ma mekka ɗi, moƴƴintino ha laɓe. Si oɗo yehi ha o hewtoyi ka nokku ka harmirte ɗon, ka horminorte ɗon, ko honɗum wodani mo hande kadi wonande gorko on ko ɓortagol conci kala conci nyo'aɗi. O looto longal, so lootike longal ngal ha gasi o haddo ndeya wudere o wano ndeya wudere wonande gorko. Amma wonande sonnajo conci makko ɗi o faala ɗi o faala ko ɗi woni ko o horminorta e muɗum. Kono ko woni tun kanko kadi o loototo longal ngal o itta peɗali ɗin o femba leeɓi ley wuddu e leeɓi ley nalki, ɗum ɗo fof no fota e muɗum. Haray noon gorko on so yehi ha o hewti ka happa ɗon, mi ƴetta masala wonan enen wonɓe iwrayɓe Europe gaɓen ka on tigi rewri o siko Turki ma si tawi ko Égypte, ɓay ko ɗeɗo wona e rewrede. Siko Égypte on loototo ɗon ka airport ɗon no waɗa ka loote, siko Turki kadi la même chose no gasa ma ɗum ko ɗon salligete. So yehi ha on hewtoyi ko ɗon sa gayni lootade longal ngal ko ɗon haray a juulay ɗon darɗe ɗiɗi, hino yiɗa darne aranere nden waɗa fatiha waɗa qul ya ayyuhal kafirun. Sa immanike darne ɗiɗaɓere nden waɗa fatiha waɗa qul huwallahu ahad. Si a salmini haray na ɗon ƴettata anniye on. So on ƴewika avion on yahay ha e nokku pilote ɓe ɓen inna on luttiri wanowa 5 minutes ma 10 minutes ɗo on hewtu ko wiyete ko miqato ka nokku happaɗo ka harminete ɗon. Inna honɗum labbayka allahumma labbayka umratan. Allah mi notike ma fi waɗugol umra, mi torike ma jaɓana. Si tawi ko hoore ma wonɗa e waɗande, si tawi ko goɗɗo wonɗa waɗande, inna labbayka allahumma labbayka umratan an fulan, wowɗa inde makko nden. Masalan so tawi ko inneteɗo Ahmad, inna labbayka allahumma labbayka umratan an Ahmad. Siko inneteɗo Maryama ma Aisatu ma Fatima no wiyete wo, inna labbayka allahumma labbayka umratan an Fatima ma an Maryama. Si wawi ne wade wolugol ngol ka Arab, sa wawari wolugol ka Arab, Allah fa wari wonki si wona yerutaga makki. Inna ka pulal, Allah mi notike ma fi waɗugol umra fi hoore am. Sa wolari inde fo ɗon haray ko hoore ma. Si tawi ko fi goɗɗo wowla inde makko nden, Allah mi torike ma jaɓanan kadi ko an woni nanowo torare toriɗo.
si ɗum ɗon feƴƴi haray ko hikkotoɗon hande kadi ko wi'ugol ngol labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. hande kay ko ɗum ɗo wonta gimol magol. labbayk allahumma labbayk labbayka la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. haray ko ɗum ɗo woni notanol ɗum. jon non jongandema ka wi'uɗa ɗum ɗo haray piiji dan hino ton ɗa hani rentade e majji sellantama ka waɗaɗi anan wonande an gorko on wonande an debbo on. mi fuɗɗora taw wonande gorko on. gorko on o duwaka buumugol hoore makko nden, o duwaka hippagol kufune, o duwaka hande kadi ittugol leeɓi loy nolki, o duwaka ittugol leeɓi ley wuddu, o duwaka fembugol peɗa, o duwaka waɗitagol parfum, o duwaka warugol kullum, o duwaka wañugol, o duwaka humugol dewgal, o duwaka kadi humanede dewgal, o duwaka kadi rendugol kadi yiidugol e sonna makko si tawi ko wonduɗo e sonna makko, o duwaka yiidugol e sonnajo wo sonnajo fodde haray himo horminani umra o. amma sonnajo on kanko o buumay hoore makko nden ɗum ɗon ella ala e muɗum, kanko o waɗa e conciɗi o faala o ko ɗin o horminoto e muɗum. haray tugalal aranal ngal e tugale umra ɗen ko horminagol ngol. tugalal ɗiɗaɓal ngal ko wangagol ngol ka suudu kaaba nde laabi 7. sa hewti ka juulirde janga du'a natir on ka juulirde. bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma ftah li abwaba rahmatik. mano du'a mo onti ƴetti o riwayaji ɗi no serti. si a naati a haynike suudu kaaba nun ko honɗum hanuɗa jangugol. wi'a allahumma zid hadha albayta tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa barran. allahumma zid mimman hajjahu awi itamarahu tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa barra. oɗo du'a ɗo so wawi newade, so wawari newade toro kala moƴƴereji adna e lakara siɗa faala a remplacera e ɗiɗo fo. rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. si wawi newade. si wawari newade sa haynike suudu kaaba nun, allah mi torikema jaɓanan umra an on, allah mi torikema yafolan bakkatuji an ɗin, allah mi torikema okkam battane moƴƴo, allah mi torikema tabintinan e lawol l'islam, allah mi torikema okkan longinan kalimatu shahadat nde miɗo maaya, allah mi torikema yaafo mawɓe amɓen, allah mi torikema solnan kala ka julɗo sonjay e hoore adna o. sifa ɗi du'aji ɗo e ko nanditata e ɗiɗo. ara ha hewtaka suudu kaaba yaha ha ka hayre ɓarere nde woni ɗon ko inete kon alhajarul aswad. sa hewti ka hayre nde woni ɗon hara non an gorko on sa hiɗa yaltini balawal ma nyamal ngal, amma sonnajo ɗum ɗon fo waɗɗaki mo. an gorko on hande kadi sa hewti an sonnajo on ka ba hayre ɓalere nde woni ɗon lunnoɗande si wawi newade. si a wawari newade memande, si ɗum ɗon wawari newade sapporande jungo ma nyamo ngon. wi'a bismillahi allahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wattiba'an li sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. fokkita no yiɗana gorko on wangande aranere nden e ɗiɗaɓere nden e tataɓere nden ko ɗum woni gundugol. si tawi no wawi newade hara yimɓe ɗuuɗa ha ko kara hannon newroyta. sa yehi ha a hewtoyi ka soɓɓudu tammuru wonande suudu kaaba nun ka wiyete ɗon arruknul yamani, no yiɗanama an gorko on e sonnajo on ya memu soɓɓudu ndun si feƴƴa. si wawi newade, si wawari newade haray ko ya kontini. hakkunde soɓɓudu tataɓuru ndun wiyete ndun arruknul yamani e ka hayre nde woni ɗon ka fuɗɗornoɗa ɗon, haray ko hanuɗa jangude ɗon sunna on ko rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. oɗo aɗo jangata miɗo andi kam fof hino hunji oɗo
kala mo hunjakimo yo eto hunjomo himo mofti moƴƴereji ɗin fuu. sa hewtiti ka hayre nden woni ɗon wi'a go'o ɓanta jungo ma ngon kadi si wawi newade janga oya du'a mo jangonoɗen nanen bismillahi allahu akbar allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa wafa'an bi ahdik wattiba'an li sunnati nabiyyika muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. yara non kadi ha timminande laabi jeɗɗi gerda ɗiɗo fuu no gernoɗa non wangande aranere nden nde newi wo memu ruknul yamani on sinewaki kadi haray ko ya feƴƴo. si ɗum ɗon a timmini jeeɗiɗi on haray ko honɗum hikkotoɗon haray no woɗi ɗon nokku ɓadodirɗo e suudu kaaba on ka wiyete ɗon maqamu ibrahim ka annabi ibrahima darino ɗon mahi suudu kaaba non yaha juula ɓawo makko ɗon darɗe ɗiɗi. si wawi newade fewndo makko, si wawari newade woɗɗitoɗa haraɗa fewnodiri e makko, si ɗum ɗon wawari newade kala ka heɓuɗa darɗe ɗiɗi e nder juulirde nden. darde aranere nden waɗa fatiha, ɗiɗaɓere nden waɗa qul ya ayyuhal kafirun, darde tataɓere nden watta ɗon qul huwallahu ahadu haɗi yaltoya. si a salmini ɗon tawi no newi yaha lunnitoɗa hayre nden ma memande ma sappoɗande, si fokkita noon ka pellum wiyete kun safa hara hiɗa jangorde ka fokkituɗa ɗon inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna allaha shakirun alim. ndeɗa yahora ɗon haray zamzam no ka lawol yara ha ɗonɗita ɓuɓɓina hoore nden fi ɓeydugol énergie parce que hiɗa yahande kadi seppugol hakkunde safa e marwa nde laabi jeɗɗi. sa ari ha a hewti hoore safa daroɗa fewta suudu kaaba non ɓanta juuɗe maɗen janga o du'a ɗo maɗi du'awuji ɗo wi'a honɗum inna safa wal marwata min sha'airillah faman hajja al bayta aw itamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khayran fa inna allaha shakirun alim. watta ɗon la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. watta ɗon si wawi newade la ilaha illa allah wahda sadaqa wa'ada wa nasara abda wa azza jundahu wa hazama al ahzaba wahda la ilaha illa allah mukhlisina lahu ad-din walau kariha al kafirun la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyahu lahu an-ni'matu wa lahu al-fadlu wa lahu ath-thana'u al-hasan. e kala du'awuji e moƴƴereji ɗi hunjiɗa lannitoro ya rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. sa gayni ɗum ɗo hara hiɗa ɓanti juuɗe maɗe hiɗa fewti suudu kaaba nun a torike ɗum ɗo watta ɗon moƴƴereji adna e laakara fokkita noon tippagol ngol pellon safakun suto ka wiyeteɗon marwa. a aray ha fewndo ka tumbo yi'a ampulji haakoji verji hino waɗa no jokkidira wonande enen worɓe ɓen kadi fuɗɗi ɗon ha kadi haaɗoy ɗon haray ko dogugol, amma sonnaɓe ɓen waɗɗaki ɓe dogugol nden hakkundere ɗon. sa yehi ha kadi haaɗi ɗon tawi ɗi lanni hande kadi ko waɗɗima ko dartagol yara doyi. kala du'a a jangay hakkunde safa e marwa on ɗi faalaɗa o. sa yahi ha hewtoyi marwa inna a heɓi go'o turna kadi artugol ngol ka artugol ma kadi sa ari ha a hewtiti ka ampul verji ɗi woni ɗon wonande enen worɓe ɓen haray fuɗɗoɗa kadi hande kadi gundugol ngol gunda kadi ha kadi lanni ɗon dartoɗa. sa hewtiti ka hoore pellum safa gerda kadi wano gerdunoɗa non ka aranum du'awji jangaɗi ɗin ɗon haray a heɓi ɗiɗi continua kadi iwgol ma safa yaha marwa arta a heɓi ɗiɗi haray sa haray noon ko yahandeji jeeɗiɗi jonnon ɓay koko fuuji sai ko safa fuɗɗorɗa haray ko be lannitoro ya haray marwa. sa timmini ɗon laabiji ɗin jeeɗiɗi haray ko no wiyete wangande nden hakkunde safa e marwa. si ɗum ɗon timmi hande kadi ko honɗum luttanma ko ɗum ɗo wonno tugalal tataɓal ngal e tugale umra ɗen e wiwno tugalal aranal ngal ko horminagol ngol ko ɗum woni wattagol conci ihramji ɗin daneji ɗin ɗiɗaɓum ɗum
ko yahugol hakkunde wangagol ngol ka suudu kaaba nde laabi jeɗɗi tugalal tammal ngal haray ko yahugol hakkunde safa e marwa. sa timmini ɗiɗo haray ko ɗeɗo woni tugale umra ɗen. ko on ɗum luttanma hande kadi ko yaltugol ngol hande kadi yaha fembo ma yaha kuwafo. sa gayni ɗum ɗon haray ko wiyete umra kon fu timmi. mi toriki Allah yo Allah timminan en o jaɓana kadi kala yahuɗo o newnana kadi kala ɓe heɓari feere ɓen kadi no ɓe yara. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala on kadi haray ka fembagol ɗon kadi sonnajo on ko gokkunni o ittata e sukundu makko ndun haray ko feppitugol tun gokkunni ka hoore sukundu fi nyentingol sunna on. haray inchallahu si ɗum ɗo gasi awnandi an gorko itta hande kadi gude ɗen ɓornoɗa conci an civil normal ɗin kadi haray habboɗa kadi ha ñande 7 donkin inchallahu harminanoɗa kadi fi hajji on kadi ɗum ɗon kadi en yewta e muɗum jogande ma jango ha faɗɗi jango inchallah. haray mi fillito wonande kala wonɗo e yawde umra ma waɗoygol hajju haray ɗa hani laɓɓinagol en wowli laɓɓinagol ngol ittugol peɗa leeɓi ley nolk leeɓi ley wuddu sunsunkoji moƴƴintino haala be si tawi ɗon on tiloto longal ngal haray ɗa hani rentade an gorko on so tawi tun a harminanike umra on ma hajjo na ya buumu hoore ma nden na ya buumir ɗum sarbeti ma ɗum wudere nden ma ɗum kufune ɗiɗa ɓum ɗum na ya ittu leeɓi ko woni e makon na ya ittu peɗa na ya wujito parfum na ya humane dewgal na ya humu dewgal na ya rendu e sonnajo ma so tawi hiɗo wondi wona noon fere sonnajo goo kadi wona ya waɗi to parfum wona ya waru kullum wona ya waru coongi wona ya ittu peɗa hay e hunde ɗiɗo fop fodde a gaynari waɗugol umra on ma a gaynari waɗugol hajji on jogande maka horminiɗa ɗon ɗiɗo fop sellantama ka waɗaɗi. goɗɗi e majji hino ton si a waɗiɗi a hirsay dammol goɗɗi gon ton haray hiɗi wawi bonnugol hajju ma on. mi torki Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on jaɓan newnana kala fukkituɓe ɓen fo ɓe yahade ɓen kadi yo Allah newnanɓe no ɓe yara. mi torki Allah subhanahu wa ta'ala kala saaki toyɗo kadi o vidéo ɗo goɗɗo wawi mo nafitorde si tawi hara o hajjino yo Allah on taw jaɓanimo si tawi o hajjo yaari yo Allah o newnanmo sabu ko sakiti nde yewtere ɗo kon goɗɗo goo nafitoroyi yo Allah newnanmo o yaha hajju e umra ko arata ɗo ya rabbal alamin. yo Allah taw hara ko sabi Allah wonde waɗirde o waɗa ɗum ɗo fuu ka mandakeji meɗen moƴƴi ñande tawata en wawana hoore meɗen. wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.